Finally nung to Tripura Idol ni winner ng tangka. Bahay feel kay tong hagar gisa sanga. Imang tong itong heda. Imang hay mata. Asa tek sa sangmong ke mahai si. Finally nung to winner ng tangka. Tabung ni final salog ni planning ta mohor samur na tuyai. Ani planning atino je ang tabuk rias khainai inge class na music ni. Inge national TV show ni bagi ang try. That means Indian Idol eba ke saregama pani bagai ni prepare na heda. Neng haji thani rok kun gan nong suite nai ka agi rok Mana self compose kajak tong. Bogan iksa sakena kali sanga. Bogan no compose kajak. Resabdo tonggo khapang ni shri rangsak ni gairi. Ani ta asang resabdo. Abo nuai final sikang somo to most trending song na heda. Thing tong akon. All the best. The har ka ham ta ni thinang. Belani prizing thing ni thani seng. Nora kokru. pai ba dol dong na tam message tong ni Ani message atino hambai na rongno ano support khaima bagai norong tinor je manjak phainai je live nai tongai no asgi phano borong ang belai kha ani kha ka hamte ani hambai ya faro asuna sanam. Kita kisah sinum suman ini skuti ketala, sabne sekarang karanai. Uma abule saimanya ko sauna karino amo abu tongo. Ingke tei baksa rok do nok tangnai, haik tangnai ini rangman kit saman kenaka. Gini ke olah eglak rangman mentam kelanya. Ani future ni bagai je samu ani abo lagum nai je menang sagaya de music class logo mo join khaine hene ga ro music class logan mane Je skuti ketalman man ingko nung desalok tanai na nini aku bukurang na salor tuang tanai. ang ta sab chalu maya ko kan ta ko buhun ma chalu